iy'khali zamantungu. Umbuzo-ke omkhulu ukuthi lesi sihloko lesi iy'khali zamantungu omunye uzothi yini khona lokho, omunye uzothi kusukela kuphi khona lokho, omunye uzothi kusho ukuthini khona lokho noma kuchaza ukuthini khona lokho. Ngiyabonga-ke lokho kusukela iy'khali zamantungu amantungu wangamakhathalisa namanje sangamakhathalisa amantungu ngamanyoka amantungu ayithinta ngokuthi kuze kuthiwe ma ethakazela amantungu kuthiwe ingabe isidlovu ezimanyoka, ingabe isidlovu ezimakhathaziko, ingabe isidlovu ezimachokhomela ezithinta ngokuthi amantungu njengoba khulunywa ngey'khali zawo njengala ayengesibona abantu abanochuku nolaka nalunake khoza igazi cha. Kodwa uma kwenzekile ahlasela achitha igazi, uma ebuya empini labo basuke besempini lapho kwashe kwacima kuyokwenziwa into ethi ugezwe ikhali. Gezwa ikhali zingagcini ngokugezwa amabutho lawa asuke kade esempini ukuze angazali amahlongandlebe esizulu. Bangagcini lapho iy'khali zamantungu zahlale zisesandleni hlezi zisesandleni zilapho beyipolisha ngomlotha basezaleni laphana izalo lenyabezulu lenyane lenyabezulu ngomlotha ziyigugu mase beyipolisile nanti unwali lapha unyakazi unwali amafutha lawo ey'nkomo iy'nkabi ezisuke y'hlatshwa imhlopho yakhona iyalingiswa lapha ukuze isebenze leyo msebenzi leyo. Yes. Ngakho iy'khali zamantungu zayihlale zisesandleni ngaso sonke isikhathi iphethwe kanje. Hayi bla ngisho kusempini ngisho unempi ngisho izinzi. Ngakho uma sikhuluma ngey'khali zamantungu kukhulunywa ngamanono namakhathaziko ngezidlovu ezimachochombeni. Yikho-ke leyo nto leyo abaningi bangapha kwezinibongo bayibuka bayinothisa ukuthi hawu amantungu sivela lapho-ke isakhe sithi iphathiswe iy'khali zamantungu ngoba iphathwa ngezandla zombili ikada phathwa ngezandla zombili hhayi ngesandla esisodwa. Ndakhona ezandla zombili iphathwa ngesandla sokunene hhayi sekhohlo. Isandla sokhohlo asakhe isikhathi esiningi. Ngakho-ke lento ngizokhuluma ngayo enikhuluma ngayo njengoba sikhuluma njengalapha ngibonge kakhulu weTungwa nethimba lonke ukuthi nisukumele into efana nayo. Yikho siyikhulakela njengala kuzo inyanya nenyabezulu zamantungu ukuthi yonke into enikhuluma lapha ethinta iy'khali zamantungu kwakuze ikhali nalezo gathi lezo zisekhona-ke ngoba ngiyangigcina makhosi asendududu namantungu. Ngithi umuzi ongenaso isikhali ongenawo umkhonto
akunuswali umtholo kuyadabukisa-ke namuhla ukuthi sekukhona abanumzana abathi bengabanumzana kube sengazathi kungaphilekho ngisho kodwa ilokhuza umkhonto eligcini mhla ehambile kuthiwe indodana yakhe izokwenza njani kuyofuna kade khuluma ngeTonga ukuthi kuyolandwa iy'nkomo ezamabhunu namasulumane yihlazo ngoba inkomo iphuma esibayeni somnumzana ubehambile ihlatshwe inkosana yakhe kodluliselwe amandla ngokuthi ihlabe iliba lakhe ngomkhonto omsulwa nohlanzekile ihlabe uthathe endlini kwabo kwagogo lemkhonto ihlaba ngawo ngokuhlala lapho inkhonto yomndeni engaphumi nezinto uma isihlabile lokhuza lelothunyelelo ubuyiso wephulwe usophisela base lokhuza inqila manje ke laba abangasinelwa babanjenjena abagcina kuthi thina sazezi lezo zinto asazeli ikhuzeni leyo nto leyo sasenduka nathi sisaboza lapha ekhaya sibe nomuntu obane wethu kuyena behamba zonke izinto zezinto wahamba inkosana yakhe engasesekhona le wayifihla wakhala wasenza iphutha ngokuthi angasho ukuthi ubani olandelayo ngoba uqale isithini kodwa indodana yakhe ehlala khona lapha eGoli mhla eshonile kuyafuneka kuzalele iliba lakhe laze lahlatshwa ilanga liphakeme ehora lesishagalombili kwelesishagalombili kuphikiswana indodana le esiyilala manje nkosikazi omdala eyelama lona washonayo idala ingasabenzi kwabanjwa isigcawu bamile ibandla kumile ngaphesheya kuzamile emalibeni nohlatshwe ilokhuza yakhe wathi njalo udingana ilokhuza wathi udingana angasakwenzi lokho sothulama lisakubenza leso wathi kwenza kanjani ngoba manje ngoba ethi akakwazi ukuhlaba njena kunguye sekudala kwadinga ukuthi ubone ezinye elandelayo ezinye uma sekubonakala kwezinye izindlu phela usedlulisele ukukhosana ngoba edlulisela kwezinye kunjani waze badingeka ukuthi kuvumelana ngokuthi kuthathe umzukulu wakhe ozabe inkosana lena eyashonayo yahlatshwa umzukulu wakhe kusho ukuthi-ke onke amandla yolokhuza lolokhala lelo asile kumzukulu bekhona oyisi isho ngakho-ke ngiyake entweni ethi engane zakwethu isizwe sakoKhumalo siney'phiwo namakhono adidukwenza ngaleso sikhathi leso kwakuzikhali nani manje sekusetshenzwa ngamakhono anhlobonhlobo kade nobalala kodwa ikhona lezi engazathi ubuvila esibuzayo wenze njani khona into okufuneka iyofunwa ukuthi kwenzekeni namakhono angenobo senize nizwe-ke manje abantu bakwezinye izizwe bethi leyo nto leyo uyiphathise okwekhathi zabantu amantungwa athi uphathele ezey'khali lezo
bona ukufoloswe ngabo uma kukhulunywa ngamantombi. Ngamanye amazwi Mantungwa angifuna ukuqamba amanga amakhono angaphezulu kokwenza amanye awo ulimi cela ukuncokolela ngabo ngiyazi ulimi esikhulumayo limi lesikhulumayo isintungwa nguni isintungwa nguni bathi isizulu asibaphikisi kodwa iqiniselo yokuthi isizulu sizalwa isintungwa nguni. Ngakho-ke siyabonga Mantungwa ukuthi phakathi kwezinye zezikhali enihlayiphethe ngamanye amazwi ulimi lwenu njengoba sizwana nje siphuma zonke iy'khali sisezwana ngolimi lwethu lwesintungwa nguni. Iqhelelene into yokuthi imindeni ibe namahubo ngoba amahubo mkhuleko ongaphezu kokwenza kwabadali njengoba kade ngisesihlabile bayenza lapha bakhona ngoba sebenza emfihlakalweni kuzo zonke lezi zinto lezi. Ngiyabona-ke phakathi kwezinye zezinto emphiwenza naMantungwa kodwa eningayinakile eningasithi isebenza kanani ilowo yomthombo osengo engade ngikhuluma ngayo engayazi mina ilowo yomthombo wamakhosi akwaPhumalo lapha ka-Engo. Lowo yomthombo ubusisiwe wabusiswa yinkosazana uNomkhubulwane. Inkosazana yezulu uNomkhubulwane. Ngoba uNomkhubulwane wabonakala laphana etabeni eGoli eminyakeni eminingi eyedlule. Manje-ke amaRoma akhatholiki abesethi umthombo kaMaria ocolileyo ngoba nguye athi wabonakala uMaria ocolileyo lapha endesimaneni athi umthombo wabo lamazaba acolileyo. Amakatholika asewugwamanda manje leyo awugwamanda awenza owawo enza yonke into awaphutha amakatholika ukuya lapha ethola ithuba okuya lapha amanye ayalangazelela nini niMantungwa ukuya lapha nongena lapha engomeni na lokukhamaza acobile nangcwele namsuku. Amakatholika awazisa kabi leyo nto kangangoba azathwale ibhakubhaku negubhu uma ehambele laphana ebuye nawo athi siphethe amanzi acolileyo athi acolileyo nesitangcwele noma sithi amsuku. Manje-ke into efikile inkinga-ke isimangaliso esokuthi kukhona iy'ndlela laphaya lakwaKhumalo elisebenza laphana esendaweni esigodweni esigodweni lapha samakatholika esilaphana eThwasana semahlabathini lapha kunesigodlo lapha seyindlela lamakatholika. Lelo ndlela lelo lingoledabuka eNgoma. Manje-ke behlalile watshela njalo amaRoma uma ethi umthombo wamaRoma athi kwabonakala uMaria ocolileyo kwasho waqiniselamali athi lithi leli indlela lowo wabonakala la kwakuNomkhubulwane inkosazana yezulu
izobusisa umthombo wamakhosi abakhumalo. Inselelo-ke enkulu ngaphezu kwazo zonke, siphi isizwe sakwaKhumalo na kuleya ncele? Amakhatholika ahweba ngawo leya mthombo, afaka amanzi manje, faka amanzi manje mabhodleleni, ahweba ngawo. Iy'ngane zakwaKhumalo kumele yithuke. Asenze into namanje angifuna ukuhamba manga iyayikhathaza njalo ngihlale neshula laphana ngithi kodwa lena ngithi nje ayikho into ekhupha umphefumulo njengale yamisho yakwasiza abantu laphaya elakhuzane eGlasgow ngoba amaJalimane akwaStekeni adla ilokhuza leya ndawo leyana namuhla ashaya amaphiko ashaya akhiqiza yonke into nokucabanga ngisho amanzi la ephini lakhona gcwaliswa agcwele zonke iy'tolo lapha lokhuza. Into kufanele ngabe yiziwa bani abantu baleya ndawo leyo, lento kufanele ngabe yiziwa abantu bokukhumalo bahwele. Okwesibili engifisa ukuthi ngedlule khona Mantungwa, inqaba kaDonda Wezimba lapha eMpangisweni lapho eCesi. Inqaba kaDonda Wezimba, inkosi uDonda Wezimba lapha eMpangisweni iyabangwa njengamanje. Abantu bakwaKhumalo abaziwa nokuthi bayini sebakhishwa ingubazana kwashiwa qima umuka wathi keke usugadlile ngoba into eshiwo njengamanje kuthiwa umgede wendoda noma bathi umgede wenkosi uDinizulu. Inkosi uDinizulu into ayizo nomuntu ayizo loyo akusiwona umgede futhi loyo yinqaba yenkosi uDonda Wezimba, hayi umgede. Base bethi-ke inkosi phela eyawudlayo ngesikhathi ihlasela ilokhuza oMandlakazi yalaphana ilokhuza emgedeni iphaka ilokhuza impehlathini. Uma kwenzeka lapho kwenzeka kodwa akusho ukuthi lokho sekushintsha ukuthi abasemandleni bangakwenza konke abakwenzayo kodwa okusalayo ukuthi leya nqaba inqaba le yenkosi ekhumalo akusiwona. Bafika zonke nezinto ezibakala khona umuntu ufika khona laphana ziyakhombisa ukuthi impela inkosi yahlala lapho elekhuzaneni. Izinto zonke ingxoxo zenkamba nalotholakala laphana elekhuzaneni izinto zenkosi yabaKhumalo uDonda Wezimba. Bantu abakubuyeleka abantwana baseMpangisweni laphana elekhuzaneni. Umnewethu uRejo behlale batshele ethi ngiyabona njengoba lelokhuza le ndawo linayibiza ngomgede wendoda, akusiwona umgede wendoda, inqaba kaDonda Wezimba. Manje-ke usehambile-ke khulunywa yonke into kuzothatha ngisho abalokhuza beyobuka bayohlola bathathe iy'thombe kwashiwa kuMoselamalahle kudukiswa isizwe. Kodwa sike sidukiswe njena nikuphi nesizwe sakwaKhumalo. Okwesibili engifisa ukuthi ngedlule khona njengesibusiso sesizwe sakwaKhumalo ekufanele ngabe sizikhali zaMantungwa, inqaba yenkosi uBheje lapha eNgoma. Nyakenye ngizwile ngezwa ukuthi nahamba nehla ngelokhuza ngengcingo naze nayofika phansi Ntungwa ngahamba nabo
nazi nawe uthi caba ba nangena ingodi enqabeni yenkosi ukhuza ubheje okuthokozisayo ukuthi nafike nafunda nawe ningawuvali umlomo layo yonke into eyenzeka kwenza lapho nanikeza umyalelo owuthini lo mlayelo ngawuzwa ukuthi wawuthini lo mlayelo lo myalelo lo enawuthola phansi lapha enqabeni yenkosi ubheje eyokuthi nabuzo yebo khuluma ngayo yebo sengathi wakuthi-ke manje kwenziwa yini ukuthi nasidla ukudla sishiyele phezulu nasehla singehli nokudla kwesintu ukuya phansi enqabeni ngoba abanye abakhupukanga kanye nenkosi makhushulwa yona basala sithi abadleli laba bezinye iy'mbongo masihlabile sibiza isibongo sethu nangokubaleza eshoyo ukuthi lezi ndawo lezi ingcwele zimsulwa bakhona abanikazi bazo yangithi mangena abantu belaphela kuzanimithi athi sicishe safa lapha ekhaya kwasha wacima kwesilamalahla suka ibhembhemu waphephuka izini kwasha wacima yini mina umuyile kuzibhembhemu ikhethe umuso wakwenu kwasha kathi babhidliza indlu bengabikile bathi sidlala bayibhidliza kanti nabanikazi banye abangababikela njengamanje manetha ziyivula bahlezi khona lapha ejokeni babiqhubele ngoba babikelwana ngisho sekuthiwa iyavuswa kwashe wacima basaqhubelele ekhuzaleni ngoba abantu uma kungedla ekhaya uma kukhona okwenziwayo kuyona bayabikelwa bakuvele kwenziwe ngakho-ke ngiyafisa bodaba ukuthi ngizwile uTuba uthi senenze isinqumo sokuthi njalo uma kwenziwa okwenziwayo inkonzo yamaNazaretha iyobe ileniwe ibe ingxenye yayo yonke into ngoba libuziwe nangabo inkonzo yamaNazaretha inkonzo yalapha ekhaya ngixoxele inkonzo yalapha ekhaya ngoba lapha yana kunomuzi laphana okwatana nabathakathi umuzi okwatana nabathakathi umuzi kakhokho umzazela wokhoma umzazela kwakuyinyanga enkulu okwakuyinyanga ngempela inyanga ujikelele wenyanga bonke abantu ababebaleka ngapha nangapha kozidekalanga elembeni enkosini udingane babebaleka uma kuthiwa sekufanele beyojojo bebaleka beyophephela endlini wawona ntanda ngaphakathi ngoba akenzeli mthuleni akenzeli belashwe bahlale khona elokhuzaneni umzazela wayenesiphiwo sani na wayenesiphiwo sokubona nokwelapha ephiwe iy'mfihlakalo zasezulwini ephiwe iy'phiwo zasezulwini ukusuka kwakhe laphaya wasuka ngoba ehlaselwa kuthiwa ugcina ilokhuza abantu laphaya wasuka ngelapho waze ukwakha lapho eNtabazo laphaza ayokwakha khona ngamanye amazwi-ke ibandla laseNazaretha liyibandla lokukhumalele liyibandla lokukhumalele ngoba yini ngisho njalo na yingoba umzazela wokhumalo uzalo uNyathikazi uNyathikazi azale uSokhabuzela azozala umzazela azozala uNhlanzi unhliziyo azozala uNhlanzi azozala
umkambo bazozala umayekisi azozala umkambo wendlela okuyena ubani inkambo wendlela yamaNazaretha njengoba kukhona intaba yaseNhlangazi lena intaba engcwele yamaNazaretha. Ngakho-ke ibandla laseNazaretha yibandla lakaKhumalo lelo. Angeke kafishane zina ngithi ukuchaza kancane intaba yaseMapondweni kanye netshelayo laphana lapho kohlala khona inkosi khona umzilikazi ngaphambi kokuthi eshiye elekuzaleni lapha entabeni Mapondwane. Ngifuna ukuxoxela nje indaba efishane lapha entabeni eMapondwane yilapho okunetshe khona lenkosi uLekhuza ayihlala kuye uma ehlezi kuleyo nto leyo lapha elekuzaleni abukela wonke izwe lowaKhumalo ngapha nangapha phumala ningizimu nyakatho alibukela wonke ehlezi leyo nto leyo inkosi umzilikazi kaMashobane. Isimangaliso esenzakalayo ngifuna ukuxoxela sona kafishane esokuthi emva kokutholakala kwenkululeko lapha elekuzaleni ngo-94 sekufika-ke uLekhuza umzukulu wenkosi umzilikazi owayegane uLekhuza uMnumzane uDabenga. UMnumzane uDabenga wayengongqongqoshe ngaphakathi eZimbabwe eze lapha eNingizimu Afrika ngesikhathi uMntwana kwabili angene ongqongqoshe ngaphakathi bahlangane ngendaba zabo zomangazo zombusazwe nani exhumanisa amazwe abo. Uthi-ke uLekhuza umzukulu wenkosi umzilikazi, hawu ngiyafisa ukuthi ngize ngiyonyathela lapho Lekhuza khona inkosi eyahambela khona ngesikhathi ihamba izizofika iLekhuza eZimbabwe. Bahamba bayolaliswa eHoliday Inn ondini ngakusasa zavuka iy'moto kwathi penokophinanga ngiyahazi ngaleyo ndaba ngiyahazi ngaleyo basuka bahamba ekuseni imshongolo ilandelana baze bayofika khona. Uma befika khona iLekhuza iy'moto ihamba lapha phansi la intaba nasi lapha phezulu iy'moto zima lapha ziyibuke intaba lena kodwa abadala benza umhlobo bavele bayididila iLekhuza intaba ngenkomo bavele bayisize njena naye iy'lelezo laba bantu lapha phansi bayabuka bayibuka lapha phansi iLekhuza intaba bayathandaza ukuthi hawu Nkosi yami athi iLekhuza umntwana waphinda ngene nathi itshe lapha phezulu ivile ivalile kwathi hayi bathi uMnumzane uDabenga namasotsha la ababehamba naye embhedeni bathi sohamba size sofika phezulu athi umntwana waphinda ngene hayi hambani ngiyavele ngamasotsha benyuka baze bayofika phezulu laphana laba bahlezi lapha ezansi bamile lapha ezansi bakhungathekile bayafisa inhliziyo yabo ihamba nalabo oMnumzane uDabenga. Into eyenzeka umnewethu wayekhona lapho umnewethu uRendlini into eyenzeka lapho namhla lokhu sekukhula amagobele eyicubayo uthi sathi sakhungathekile indaba yavele inkungu yenza isimanga uthi yavele yathi ku yahlehla inkungu yahlehla yathi yavele iLekhuza intaba itshe laphana phezulu yathi uthi itshelele kwaba sengazathi liyasondela kubo lithi mbukeni balibuka nabo uMnumzane uDabenga baphezulu lapha eLekhuzaneni bayaLekhuza bayafayisa bathi nathi sesibonile
umzukulu kaNkosi kuthiwa umzela ujabula ngawo ngiya entweni ethi abadala bakhona noma uyathanda noma into eyenzeka-ke balibuka baze bangena yathi kuthiwa njena itshe basengazathi liyashesha yabuya inkungu yathi yimfihlakalo-ke leyo yabantu abadala yikho lokufuna ukuthi ngekhombisa inqaba le inkosi isekhona umphefumulo wayo ukhona lefana yonke izokuyosha komthwakazi enye intaba efisa ukuthi eyinqaba yamathunga eyisikhathi samathunga noma angaba akuphi intaba yasemathopho laphana komthwakazi niyayazi lapho kele khona inkosi khona yonke ilekhutha zakhona edinga uphathiso okuyikhali zamathunga ngoba zizikhali zamathunga iphathe ngehlanzeko nomoya ngaso sonke isikhathi noma sathanda noma sithandi inkosi niyazi ukuthi kwenzakalani emhlabeni yayofakwa phakathi lapho emadwaleni avaleka amajadekile ayivinekele manje ayijadlona umuzi wakobulawayo laphana komthwakazi yize nimhloniphe leyo muzi ningana niwuphathise kwey'khali zenu ngoba isikhali senu lesiyana eniyigabisa ngaso noma ngingahlushwa kangakanani hlushwa kangakanani kodwa nje nithi nje nathi inqaba yini laphana kobulawayo akekho unephicalene lokubulala ngoba isikhali senu leso angigcine-ke ngomuzi angigcine ngemizi eminingi yenkosi inkosi umzilikazi kaMashobane umzilikazi kaMashobane eqinisweni lokho inkosi yamakhosi ngoba phela singakutekekisa nje sikutekekise inkosi yamakhosi inkosi umzilikazi kaMashobane angigcine-ke ngokuthi-ke nathi eminye yemizi yayo egcina nje ithithwa nje kwedlulwa kuyona umuzi waseNdinaneni, umuzi wasePhumleni, umuzi waseMahlokohlobo, umuzi kwadume enkungwini yonke le mizi gcina ngale kwadume enkungwini umle wethu ayihlala ekhuluma ngawe ethi igoli njengoba kuthiwa igoli umuzi wenkosi umuzi wenkosi bangakuphika bekuphike kodwa kuyashiwo laphana ukuthi komhlikazi komhlikazi wathi nokungweni ngoba ngigcina-ke ngomuzi walaphana ngaphesheya ngala umuzi womzilikazi unkosi umzilikazi nalapha yaphesheya laphana okuthiwa khona use ePitoli lapha ePitoli inganyathela ngenyawo ukuze kuyofikwa leyo nto leyo iqinisele umsuku elokuthi
iPitoli umuzi wenkosi yamakhosi kazi. Bayakusho kodwa manje phela ngezinyawo awukwazi uphike into ngobufakazi. Lapha ngingambili. Yes. Lapha ngingambili. Umuzi wenkosi. Njengoba lekhuza zimbili njena lezi zakhiwe lapha ngokweplani kuthiwa zintathu. Kwagcina kwakhiwe ezimbili. Le esithathe izokwakhiwa ngapha kwatholakala ukuthi hayibo nekuqebuza inxiwa kwatholakala ukuthi inxiwa lekhuza lenkosi umzilikazi. Ayibangisakhiwe namhlanje njengoba ngibona kuzilekhuza embili nje. Mlazi. Bayakufaka lokho hayi ukuthi sasithi thina ngesikhathi kukhona ulokoza umongameli kungowakithi okodwa badunuse nomama kade khuluma ngaye umama Khumalo oLuntu sithi cha siyoke silenze ithu ukuthi ke sithi cha msholozi asizile ngenani sizokhuleka nje na lapha ehlizini elikhosi lenkosi yamakhosi abuze ukuthi kuphi sithi la ngakho-ke uma niya laphana noma kukwenu laphaya bengifuna ugcina ngalelo bese ngivalelisa ngeleli ethi iyadabukisa into eyokuthi inkosi yamakhosi umzilikazi kaMashobane ibungazwe kodwa kwaba akubonakali. Esho umuntu abanawo laba bayibekela bethi lapha eNorthwest ilokhuza ngisha angalokhuza kanjani abetswana kwanjena kodwa uyiqinisele umsuka elokuthi iyahlonishwa iyabungazwa ngoba inelisi lapha ya sokuzokwakhiwa ngisho ilokhuza yayo kwelinye lamadolobha lapha. Okubuhlungu besigalonke kufuneka sithandazele noma sibonge ngokuhlangothi yonke into eningi ephethe umntwana kaMasikazi kaMashobane iphethwe yigugu. Umlando wenkosi yamakhosi uphethwe yile likutshele u-ABCD yonke into lekhuzayo ibhale incingo yencwadi yibhuti noma yingristo lelichecilele incwadi zikalenkosi yamakhosi. Khulile yebo kunjalo kodwa iqinisele imfundelo ukuthi siyalibonga lokubhekela ngoba kukhona elahlupha ngakhona laqopha lisaqopha namanje. Iyadinga ukuthi isizukulwane senkosi yamakhosi siyisondeze lapho ibuyiswe leyo nto leyo ukuze zonke izinto zibuyele ngonolila ngoba phela yikho eyasangela phansi yethuza. Matungwa Kabulasi Matungwa Yathokoza